Lugait Eco Park with your host, Sheldy, and follow her on TikTok. Subscribe to my channel. Hi guys, it's me, Sheldy. Natakaroon sa Eco Park sa Lugait. Newly open pa siya. So nice kayo. Taob. Taob, tapi lagi ko ako. Welcome to Eco Park of Lugait. Newly open pa siya. Free entrance pa. Ay, bago pa man sila. Nice kayo dire, mag-relax, magpa-unwind. Kayo dili guys, pwede maligo o pwede kan anan dito sa gawas. Nice kayo guys, oh nice kayo.
hunas siya, hunas dili tao.